Yes, reka mbifurize kugira igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha mwese mudukurikiye kandi mukomeje kubana natwe. Turi mu masaha ya mu gitondo, turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. Ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza muri iki gitondo. Rero twongeye kugaruka, ariko kandi iyo tuje tuba tuzanye amakuru menshi cyane ndetse na byinshi bikomeza kugenda bitugeraho. Tugiye kurambura page zikomeye cyane, rero turaza kuhera muri Kivu y'Amajyepfo mu duce twa Itombwe na Minembwe. Turagenda tubabwira byinshi cyane biharamukiye ndetse n'ibikomeje kugenda bihavugwa, turabigaruka mu buryo burambuye cyane. Ndagaruka mu ntara Kivu y'Amajyepfo ahazwi ndetse nka Panzi, Walungu, Kaziba, Kabare, Miti, Katana, hose ndagenda mbabwira byinshi cyane bikomeje kugenda bihavugwa muri aya makuru. Ndagaruka mu buryo burambuye cyane ngira icyo babwira muri aya masaha. Ndaza kuza kuyasoreza rero ku bice bya frontline Kivu y'Amajyaruguru ahitwa nka Rumangabo. Turamenya byinshi cyane bikomeza kugenda bihavugwa muri aya masaha. Rero wowe icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe cyangwa se s'abonner, ubundi tugakomeza kugenda tukugezaho amakuru yose gatanu kuri kagenzi kako. Ikaze mu kiganiro, ikaze muri byinshi cyane ukomeza kugenda ugezwaho na Shema Dossier Anartique. Amakuru menshi cyane kandi ni inkuru zigiye zitandukanye dukura impande zose, tukavuga tuti abataramukazi reka tugere tubageza amakuru yose uko yakabaye. Byinshi cyane kabisa bigakomeza kugenda rwose bibagereraho ku gihe. Muri kiganiro rero turaba turi kumwe na muganga Dr Pembe ukorera ku Ijwi Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avura indwara z'amarozi. Ku bindi bisobanuro waza kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri izo nimero ziri kuri screen zawe. Akarusho atanga free delivery aho uherereye hose ku isi. Icyitonderwa wishyura serivisi wamazije guhabwa, ubwo rero wamugana akagufasha. Reka twihute cyane rero, reka twihute cyane turebere rimwe amakuru ndetse na byinshi cyane bikomeza kugenda bitugeraho. Ni byinshi cyane rero tugarukaho, ni byinshi cyane dukomeza kugenda tubabwira. Ikaze mu biganiro byacu, ikaze mu makuru yacu ya buri munsi, ndetse kandi aho twabyemeye ko tugomba kujya tubagezaho amakuru yose uko yakabaye. Muri aya masaha rero reka munyahere hano bita muri Nord Kivu. Haravugwa abakomeretse benshi mu gace ka Rumangabo ku rwego rurenze cyane. Amakuru ari gukwirakwizwa rero ku mbuga nkoranyambaga, ni amakuru ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko mu gace ka Rumangabo muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hashobora kuba hari umubare munini cyane w'abakomeretse, abapfuye ndetse bakomoka mu mirwano iherutse kubera muri aka karere. Rumangabo rero ingabo za leta ya Kongo FARDC zongeye kwataka bikomeye cyane icyitwa abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Biravuga ko kugeza amagingo yangaya rero haguye benshi cyane, abandi bakaza kuba bahakomerekera. Aha ni Rumangabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Urugamba naho rurakomeye kandi rurakomeje. Bivuga ko kandi kugeza amagingo yangaya ikintu cyitwa ibitero byari ibitero bishya byaje kugabwa kuri izi nyeshyamba ndetse n'ibirindiro byazo, aho umutwe wa Wazalendo na FARDC bagabye ibitero bikomeye cyane ku cyitwa rero inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse n'abafatanya bikorwa bazo. Amakuru rero arimo aragenda agaragaza icyitwa isibaniro rikomeye cyane ry'imirwano. Arimo aragenda agaragaza ikintu cyitwa isibaniro rikomeye cyane ry'imirwano, ndetse kandi urabona ko imirwano noneho mw'abantu mwe yamaze kubura mu bice byose. Ariyo mpamvu nka Shema Dossier Anartique twebwe tugomba gutangira kugenda tubagezaho amakuru yose. Ku munsi w'ejo rero ibitero byarabaye biba ahantu bita i Rumangabo. Ibyo bitero rero byari ibitero birimo imbunda ziremereye, intwaro zikomeye cyane. Namenye amakuru ko hari ikamyo y'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 yaje kuba yahura n'akaga gakomeye cyane, igwa muri ambushi hano i Rumangabo. Iyo kamyo rwose biravugwa ko yaje kuraswa bidasanzwe n'icyitwa umutwe wa Wazalendo ufatanije n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Rumangabo ni agace uyu munsi navuga ngo kari mu duce dukomeye cyane muri iyi mirwano.
kumva rero ko kaberemo ibitendo nk'ibyo ngibyo ni ibintu rero bikomeye cyane. Abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 rero ngo nta kindi kintu cyabayeho, baguye mu cyo bita ambuscade cyangwa se umutego ukomeye cyane rwose, barangije barabarasa bikomeye cyane. Iyo kamyo abari barimo bose nta wabashije kurokoka, kuko amakuru atugeraho bose bagize ibiki, bahasize ubuzima. Iyi ni axe ya Rumangabo, kandi irimo iravugwamo imirwano myinshi cyane mu bice bigiye bitandukanye, aho ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kugaba ibitero bigiye bitandukanye mu nguni zigiye zitandukanye, ndetse mu bice bigiye bitandukanye. Nord Kivu icyitwa intambara yamazije gukaza umurego, South Kivu icyitwa intambara yamazije gukaza umurego. Aba basore rero barimo baragenda bagaragaza ko bashaka kuribera ibice. Mwaraye mwiyumviye neza ijambo umukuru w'igihugu yarayavuze, yavuze ati abari kuri front line ibaru igombe ibagereho. Murakora iki ko nta kintu ndimo ndabona muri bo muragaragaza? Mwagaragaje ko muri murarwanira igihugu. Abwira eta majoro yose arayibwira ati sinumva neza ukuntu urugamba rukomeje kubabana isubyo, sinumva neza ukuntu bakomeje kubambura ibice, sinumva neza ABCD zose arabaramburira. Ubu ni Kisekedi arangije arababwira ati niki cyabuze. Aha rero niho bigaragara ko ibintu byamaze guhindura isura hano ku kibuga cy'imirwano, kandi ko kukibaza ikirere cyabaye iki kugira ngo inyeshyamba z'umutwe wa 23 zigitose bigeze kuri urwo rwego. Ibyo byose rero ni ibikomeza kugenda bigaragaza ko ibintu byahinduye isura. Ni axe ya Rumangabo rero yaberemo imirwano. Jewe banyohereje amafoto y'ibyahabaye, nabonye ikamyo ya 23 bayirashe kabisa, bayirashe, ariko n'ubundi bayirashe ije gutanga ramforo mu mirwano yari irimo kubera muri iyi axe. Ngo haguyemo abasirikare benshi, hakomerekeyemo abantu benshi cyane, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abitangaza. Ni urugamba rero rukomeye cyane, rukomeje kugenda rwiyongera hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi rukaba rukomeje kuba urugamba rudasanzwe, aho rero ubona ko ibintu bikomeje gucika bikayoba. Amakuru rero arerekana ko ibintu bitoroshye, ndetse kandi urugamba rukomeje kuba urugamba rukomeye cyane. Aha rero ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni muri axe ya Rumangabo. Inkuru ivuyeyo muri aya masaha, haguyeyo abarwanyi benshi cyane b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Iyi axe rero imaze iminsi 2 irimo iraberamo imirwano, ariko inkuru itugezeho none ahangaha. Gusa hari inkuru yagaragaje ko hari amakamyo menshi cyane y'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Harimo ikamyo rero yaje kuraswa bikomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Inkuru mbi rero nanone, kugira ngo ninjire nanone mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, indi nkuru mbi ni inkuru irimo iraturuka ahantu bita Igoma. Ni video yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga, ikaba ari video irimo iragenda isakazwa, n'amashusho nyine arimo aragenda kwirakwira. Mana yagasana ibintu birimo biraba hano muri RDC. Nakasamutwe rwose. Ibi bikorwa M23 mu gihe yabirimo irabikora, nta muturage wabiyikundira habe namba rwose. Abaturage hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biragoye cyane ko bakunda ibintu nk'ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo rero muribuka neza igihe ikipe ya RDC yatsindaga Azerbaijan ibitego 3-1, habayeho celebration, abaturage barishima cyane bati Leopard iratsinze. Ariko abantu bagiye muri iyo celebration yo kwishimira iyo ntsinzi, bakishimira uburyo ikipe y'igihugu itsinze, hagaragaye imibiri 10 y'urubyiruko rwaguye muri ibyo bikorwa. Bikaba bivugwa ko ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi ubwo bwicanyi bwakozwe n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Aha rero niho nshingira mbabwira ngo biragoye cyane ko umuturage, umwana we waguye mu bikorwa nk'ibi ngibi, ibyishimo byo kwishimira ikipe y'igihugu kitsinze, yakiyumvisha neza aba barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 mu gihe ibikorwa nk'ibi ngibi
bikomeje kugenda byiyongera. Ndahamya nashidikanya ko rwose abaturage mu gihe izi nyeshyamba zaba zigikomeje gukora ibintu nk'ibi ngibi biragoye cyane, kubera yuko nujya kubireba neza uraza kureba uwitwa Wilimanzi amagambo ejo ya postinze. Ni ukuvuga ngo intambara irimo iraba, ariko twibuke neza ko igihugu iyo kigeze kuri successful nabo icyo niba bifuza igihugu kikaba kirimo kirakina Mondial Cup yari we yabyishimiye. Ariko uze kureba amagambo yanditse avuga ati abakinnyi ba Kongo bonse politike mbi, ni nko kuvuga ati bonse amashereka mabi. Urumva ibyo nanone no gukomeza gukura audience cyangwa se kwigaragariza nabi public. Ibi rero ni amashusho arimo arakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, arimo aragaragara nk'amashusho akomeye cyane y'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bamazije rero ngo nyuma yo guserebura ko abaturage babirayemo barangije bica abaturage bagera ku 10 urubyiruko. None umbwire uburyo ki umuturage yakishimira image nk'iyo umwana we aguye cyangwa se yishwe n'amaherere nk'ayo ngayo? Biragoye cyane. Aya ni amakuru tuba turagenda rero twebwe tubakurikiranira aha ni mu mujyi wa Goma. Ntabwo nayababwiye mu ngingo, ariko ni video nanjye nabonye ndavuga nti iteye ubwoba, agahinda. Aha niho bigaragaza neza ko umuturage ari mu kaga gakomeye cyane hano mu mujyi wa Goma. Urabona ko ubuzima rero bukomeje kuba ubuzima bukomeye cyane ku baturage. Aha rero narindi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uwo ni umujyi wa Goma nababwiragaho ibikorwa nk'ibyo ngibyo bihambaye cyane bishinjwa abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Muri iki gitondo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga imirwano ikaze mu gace ka Minembwe. Na makuru arimo aratugeraho ni mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu guhera hagana saa 11:15 za mu gitondo. Havuzwe ko imirwano yongeye kubura hagati y'impande zihanganye mu gace ka Mikenge muri teritwari ya Fizi, secteur ya Itombwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, hano ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka amaturage rero muri ako gace aravuga ko imirwano yatangiye hafi ya Mikenge mbere yo gukomeza yegereza umujyi wa Minembwe. Hari amakuru avuga ko kandi imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta ya Kongo FARDC nabo bafatanije mu by'ukuri bakozanyijeho mu buryo bukomeye cyane, aho kandi kugeza ubu nta ruhande ruremeza ku mugaragaro uko ibintu byifashe ku rugamba. Hari kandi amakuru avuga ko umutwe wa 23 mu by'ukuri urimo urashaka kugerageza ibice bya Powezero, ndetse ubu kandi bikanavuga ko kubera intambara ikomeye cyane na Biraro mbiri barimo baragenda basubira inyuma bitewe n'umuriro barimo baragabwaho. Amakuru nifitiye giye ubwanjye ngiraho none ahangaha nuko izi nyeshyamba zatwirwaneho mama 23 ndetse na Red Tabara ahantu bita Biraro mbiri bimeze nabi. Abarwanyi ngo bagerageje gushaka gusubira ahantu bita Point Zero, ariko nababwiye ngo abarundi bamanukanye igikoresho amakamyo. Ni Kongo irimo irashaka kuba yakora ibishoboka byose ikagenzura imikoreshereze y'ikirere ku nyeshyamba. Donc urumva rero ibitero byo byaraye byumvikana ahantu bita Mikenge n'ubu biracyarimo yiziza Biraro mbiri. Biravuga ko inyeshyamba zabuze ubuhwemo. Urumva rero urugamba hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo rwo rukomeje kuba kasamutwe. Intambara ikomeje kwiyongera mu bice bigiye bitandukanye. Natwe rero tuba dukomeje kujya tubakurikirana amakuru. Mama 23 yashatse gusubira ahantu bita Mikenge barangije bayikoma munuza muri Point Zero bayikoma mu nkokora. Ibintu rero ngo byanaje ku ibintu bikomeye cyane. Biraro mbiri naho umuriro barimo barawubasukaho. Aha ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Itombwe umuriro barimo barawubasukaho. Minembwe bimeze nabi. Ibice byinshi cyane rero harimo haravuga imirwano ikomeye cyane. Agace ka Mikenge umuriro urimo uraka. Ndagira ngo mbabwire ngo nta mikino ihari mu rugamba rurimo rabera hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ndagira ngo mbabwire ngo nanjye niyo mpamvu namaze gufungura
imirongo y'urugamba ndavuga nti ngomba kubagezaho amakuru yose uko yakabaye. Isibaniro rero rikomeje kuba isibaniro, urugamba rukomeje kuba kasamutwe, FARDC ikomeje gukozanyaho n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, aho ibintu rero ubona ko bitoroshye kandi bikomeje gucika bikayoba aha mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umutwe w'inyeshyamba za M23 rero ukomeje kugenda ushaka kwagura ibice, ariko kandi agace bita point 0 aba basore bakaba bagashaka cyane. Aka gace ka point 0 kari mu duce turi strategic ku rugamba, bitewe n'ukuntu aba basore b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeza kugaragaza ubushake bwo kukigarurira, bagakora ibishoboka byose, bagahangana mu buryo bwose bushoboka. Urabona ko rero ari agace kari strategy hano ku kibuga cy'imirwano. Urabona ko kari strategy rwose hano ku kibuga cy'imirwano, barashaka kukigarura, impande zose barimo barazinyura kugira ngo rero babashe kuba bakigarura, ariko urabona ko bikigoye cyane, biracyagoye cyane kubera ko ingabo za leta zamazije gukanira, ziravuga ziti kama mbaya ibyo mutekereza ntibiri buze kuza kuba byakunda. Aha rero ni point 0, n'ubu ejo bashatse kugerageza kongera gusubirayo. Namenya amakuru ko urugendo rutabagendekeye neza cyane, kubera yuko urugendo rwabo rwo gushaka gusubira hano kuri point 0 rwabaye rubi cyane. Abahungu ngo babamenaguye, ngo babarashe biteye ubwoba, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice akomeza kugenda abitangaza. Natwe rero tuba turangwa twihuta cyane kugira ngo tugende tubagezaho amakuru iba bikomeza kugenda bivugwa. Intambara rero babona ko ikomeye kandi ikomeje kugenda ifata indi ntera hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zirimo zirahagarara mu myanya, zirimo ziragaragaza ko zamaze guhaguruka. Ni nyuma y'uko rero basohowe ahantu bita Mikenge na Birarombiri, ariko banze guhereza agahenge inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse na Twirwaneho. Amakuru rero yandi tugiye no gusorezaho aravuga ko imirwano yindi ikomeje ahantu bita Panzi. Harimo harava ibikoresho bikomeye cyane, bikaza Walungu, Kaziba, Kabare, Miti na za Katana, hose hagaragaye amakamyo menshi cyane adiployinze ibikoresho. Ibi rero nanone ni ibigaragaza ko imirwano igize ibiki ikomeje. Ikigaragara ko imirwano ikomeye kandi ikomeje, by'umwihariko hano burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe rero n'izi muvuma zirimo zirakorwa kuri buri ruhande, bitewe rero n'ibi birimo biragenda bigaragara hano kuri axe z'urugamba. Urabona ko rero izi muvuma z'ubwazo zonyine zirakwereka ko isibaniro rikomeje kuba isibaniro hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya ni amakuru abari baragenda tugeraho, ni ukuvuga ngo amamodoka menshi cyane yavuye Panzi yerekeza Walungu na Kaziba, andi menshi cyane Kabare, Miti na Katana kuri uyu munsi mu gitondo. Mu by'ukuri zanyuze ngo muri press ya Muramba, uko amakuru abivuga rwose ni amakuru arimo aragenda atangazwa mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 3 ku mbuga nkoranyambaga. Hakomeje gukwirakwira rero ubutumwa buvuga ko rwose ari imodoka nini cyane zanyuze muri ibyo bice navuzeho hejuru, hafi neza y'umujyi wa Bukavu. Kugeza ubu rero bikaba bivugwa yuko urugendo rw'izo modoka rwongeye gushimangira uburemere bw'intambara ishobora kuba irimo irategurwa hano muri East Congo, kubera ko kubona zigenda gutyo ni ikintu cyaje gutera impungenge zikomeye cyane. Bamwe mu baturage bavuga bati karabaye none wumva ko habayeho kwigenga kumeze gute, ariko icyitwa intambara yo irimo iragenda itutumba buhoro buhoro, ndetse uko bukeye nuko bwije urabona ko urugamba rukomeje kugenda rero rwiyongera mu bice bigiye bitandukanye. Ni FARDC rero ikomeje gukozanyaho cyane n'abarwanyi b'ishyamba z'umutwe wa 23, kandi aba barwanyi bakaba bafite ibikoresho. Icyo kintu nacyo abantu mujye mucyumva neza. Igikoresho cyo rwose bamazije kudepa ku kigero kiri hejuru cyane. Ibyo byose rero ni bikomeza kugenda bitugeraho, twabaye tugenda tubagezaho amakamyo menshi cyane rero ngo yamanutse anyuze muri ibyo bice. Reka amashimire cyane rero, mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukurikirana kandi mukanabana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi aho muherereye hose. Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe. Amakuru menshi cyane rero dukomeza kugenda tubagezaho
byinshi cyane tugarukaho, byinshi cyane turebera hamwe, tukavuga tuti bataramukazi, tugende tubagezaho amakuru yose uko yakabaye. Ndagira ngo mbabwire yuko rero twebwe duhari ku bwanyu, ndetse kandi namwe mukaba mutwemera ko muhari ku bwacu. Ikaze rero mu biganiro byacu, ikaze mu makuru yacu ya buri munsi. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kabisa, ni iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kubana namwe, ni iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kugendana namwe mu biganiro byacu ndetse n'amakuru yacu ya buri munsi. Murakoze cyane, murakarama.